Matthew chapter 5 verse 38 igolong 48. Chirin kabagli uwa wolo wasan chi uwahala. Mashi Mosisi angkop chi misinta karem pandasir. Os malal misokome chihin kavag or nanahi. Misokome orin erem kavag chi uka. Os malar fu chin or chingonahi. Fu orin erem chinkoka. Ako chirin amu sabentua. Os chirin kabagli unahi wasan chi uwahala. Wahau. Os malar chirin or chimplalanahi. Torblesinak yokonka nor chimplalanaka. Os malar chirin or kotimuhu. Kowe chilas or agunak or panahi. Kowe anantilas ernka hanak or laka. Os malar pele orin kandakar chi kishang paha or panahi wa karnka kishalai ebeshi ika. Os malar pelenchik or silinai os or siliwa oson chi haka. Os pele chilas or lantanakop wasan orwaiha karem or panahi chi haka. Hetok utarin rupshinta nombo. Karem lim parin angkop chi misirisir. Chihi man chi rupshihi utari chihin kavak chi uka. Hako erem nembes. Chirin asawewa karem. Utari chihin chirupshika. Maol chirin kavak ugbaha uwa ontonchik. Abu wasilakan chi sabenak armek or liri uka. Perem mushiwak. Abu wasilaka chi or hevenik linda oto. Tangka mangka nor halashiwak. Ma amper misampik fehe. Ma kavangka. Ma chivinga. Novelik tachiwak. Ma rakanta sira. Karem uosik. Os putari chihin chi rupshi nahi. Abu wasilaka hom chi naha ori chigisi intingkok nakwachira. Os chi manom chi rupshi nahi. Osompek lakak nanda ambusir. Perem mushiwak. Makawa onto ernka masanche li ampekop rupshinta ola. Os masanche chihi nom chi howain pawayina hi chirmpek maol abu wasilakayi machine misinda ambu onton tigrihi chivi mentek nanda ambu chir. Perem mushiwak. Abu wasilakayi machine misinda ambu onto erem masanche lihi ambekop rupshinda ola. Ako abu wasilaka chihi hevenik linda oto. Ma warna ma intingkak nanda ora. Peng pele kavalas orik nanda ampusir. Karem uosik chir erem or nanda mentehom chinaka.